Ćao drugari, ja sam Semir, a tu je naš dragi Ćupa. Danas smo odlučili da pričamo o jednoj zanimljivoj temi, te se nadamo da ćemo vas naučiti nečemu novom. Ako kod kuće imate jednog ovako malog slatkog čupavca, znajte da se radi o kuniću, a ne o zecu. Često se susrećemo sa mišljenjem da su veliki kunići koji se uzgajaju za lonac zapravo zečevi, što u principu nije istina. Zapravo se radi o kunićima srednje, velike, orjaške veličine, dok su zečevi posve druga vrsta koja živi u divljini. Iako se u radu sa kunićima često navodi ime zec i slični pojmovi, radi se o potpuno različitim životinjama. Divlji zec se nikako ne smije držati u zatočeništvu za razliku od kućnih ljubimaca koji mogu živjeti pušteni u kući ili stanu. Zabilježeni su brojni slučajevi teškog samozađivanja i smrtnih posljedica divljih zečeva lupanjem u zidove kaveza i prostorija. Također, ono što je bitno napomenuti, nađeni kuniće koji su najvjerojatnije nekome pobjegli ili ih je neko izbacio na ulicu, nikada nemojte ostavljati da budu prepušteni sami sebi. Zašto? Zato što su oni prepitomi i naravno mogu uginuti. Međutim, ukoliko slučajno u šumi ili polju naiđete na mlade ili bebe divljeg zeca, prirodi ni slučajno ih ne dirati. Zašto? Zato što će oni poprimiti vaš miris i majka će ih nakon toga odbaciti, što može dovesti do njihovog uginuća. Jedino ako je neka od beba povrijeđena ili je njihova majka ozlijeđena ili ubijena od strane lovaca. Kunić ima kraće uši, kraće šape i prednje i zadnje. Manja im je lobanja, žive duže, žive u grupama i vole društvo. Kopaju nastambe pod zemljom gdje imaju mlade. Mladi se rađaju goli, bez dlake i slijepi, ovisno o majci. Rađaju više mladih nego zečevi. Postoje pitomi i divlji kunići. Pitomi kunići mogu biti kućni ljubimci. Svoj oprez iskazuju na način da se dižu na zadnje noge, načule uši i lupaju šapama te upozoravaju ostale na moguću opasnost. Zečevi imaju duže uši, na samom vrhu su im crne. Prednje i stražnje šape su im duže. Ne žive u skupinama, a nastambe su im iznad zemlje gdje imaju i mlade. Mladunci odmah vide, imaju dlaku i praktički su odmah pokretni, te su nekoliko puta teži od bebe i kunića, no zato ih u gnijezdu ima mnogo manje. Uvijek imaju crtu onog divljeg u sebi, što izravno svjedoči različitosti u karakteru divljeg zeca s obzirom na kunića. Pitomi zec ne postoji. Zec je isključivo divlja životinja, za razliku od kunića koji može biti divlji i pitomi. Ni zdrav ni bolestan zec, pušten u vašem dvorištu, ne da se tako lako uhvatiti kao kunić, što dodatno otežava liječenje bolesnog divljeg zeca ako je kod vas u zatočeništvu. Zec može biti prenosnik raznih bakterijskih i virusnih oboljenja kojima kunić može podleći, dok zec istovremeno ne mora imati vidljive simptome. Zato je jako važno da vaš kunić nema kontakt sa divljim zecom. To bi bilo to za ovaj video. Ako vam se dopao, obavezno ga lajkujte i pretplatite se na naš kanal. Do idućeg gledanja, veliki pozdrav!